introduction in English. So, good morning everyone, my name is Sven Pal, I'm a pediatric surgeon. For the last 10 years, I've been working in our county hospital in Croatia, in Čakovec. For the last 2 months, I'm at the emergency unit, also here in Čakovec. I have been involved in football since 2016. First I started with the female soccer, and then I was also a team doctor for under 19 Croatian football representation. So I have some experience with athletes, especially in soccer. I'll switch now to Croatian because of the videos and everything. Znači, evo, dobro jutro još jedanput. Ova tema je možda nepravedno zanemarena u sportu. Ne znam da li ste čuli vezano za tu relativni deficit energije kod sportaša, da se o tome govori u sportskim krugovima. Kad me Hrvoje zamolio da držim predavanje u ovom segmentu soft skills, kako se predavali ste? Kad me Hrvoje zamolio da držim predavanje u ovom segmentu soft skills, razmišljao sam zapravo o temi, uzmem da su mi možda kirurške teme nešto bliže, ali mislim da je ovo jedan segment koji je nepravedno zanemaren, koji bi svakako trebalo proći, da se s njim poznaju i treneri, i roditelji, i naravno sami sportaši. Znači, općenito, taj red S je zapravo relativni energetski deficit u sportu, koji se dosta teško prepoznaje, pogotovo ako komunikacija između sportaša, trenera, roditelja i klubskih liječnika nije na nekakvoj svakodnevnoj redovitoj razini. Jako je važno jer se nažalost sve više sportaša javljaju u sve važnim dobnim kategorijama, kak je kompeticija zapravo sve veća i sve žustrija, sve veći broja se sportaša javlja ovaj problem. Cilj je zapravo da diskutiramo, da nešto zajedno naučimo, da ja ću naravno i vaše iskustva i da vidimo na koji način se to može spriječiti. Ako u nekom momentu ima bilo kakvih pitanja, da pa će slobodno prekinite. Znači, općenito definicija je kad naprosto tijelo ne nosi prima dovoljno energije ili previše energije troši u odnosu na ono šta prima. U nekim kratkoročnim relacijama to nije problem, međutim ako se to kroz duži period tehnologija, onda mogu nastati ozbiljni zdravstveni problem. Inicijalno je taj problem se zvao takozvana trijada ženskih sportaša, jer se prvenstveno vidilo kao nedostatak mjesečnice, osteoporoza i poremećaj prehrane. Međutim, vidjelo se zapravo da nema pravila i da to obuhvaća i žene, i muškarce, i mlađe, i starije populacije, i onda se ta ženska trijada zapravo proširila u taj sindrom Red-S. Ono što je bitno, znači, kod Red sindroma je, znači, ili imamo premali unos energije odnosno nutrijenata, ili imamo loš omjer između unosa i potrošnje, ili je to općenito posljedica nedostatka energije. Postoji vrlo jednostavna formula kako se izračuna da li je netko u riziku od tog Red sindroma ili nije. Budemo to kratko prošli šta to znači. U principu svi koji vode računa o prehrani, a profesionalni sportaši bi trebali znati koliko unose kilokalorija, ovo se to može izračunati. Znači, ovo je nekakva osnovna skala gdje se jasno vidi podjela koliko energije je potrebno, znači da li imamo suvišak energije, naravno ako se neko bavi sportom puno jedino da se deblja, da li imamo optimalni unos energije ili je taj unos energije premali. Od ovog Red sindroma je dobro govorimo zapravo o premalom unosu energije, odnosno prevelikoj potrošnji energije, koja iznosi više isto 30 kilokalorija po FFM. FFM znači fat free masa, odnosno to je težina tijela kad se izuzme masno kilo iz te težine.
Evo recimo na jednom plastičnom primjeru, ako imamo 1500 kilokalorija unosa, ako imamo 900 kilokalorija potrošnje, odnosno potrošnje prilikom lijepanja, pardon, ako je težina nekakvih 50 kg, znamo da je tu 20% masti, onda nam je ta fat free masa 40 kg, odnosno 40. Kad se to u tu formu koju imamo izračuna, vidimo da je ukupna energija dostupna 15 kilokalorija po kilogramu, a to ako stavimo na ovu skalu vidimo zapravo da je puno premalo koliko se radi o takvoj vrsti i takvom intenzitetu trenera. Sad, koji su to simptomi? Simptomi su jako nespecifični i zato je jako teško zapravo prepoznati da neko uistinu pati od tog Rett sindroma. To mogu biti kronični imunoslabost, gubitak tjelesne težine, izostanak ili neredovite menstruacije, česte ozljede i bolesti, često recimo stres frakture kod sportaša i sportašica ili promjena raspoloženja i prehrambenog ponašanja. Teško je procijeniti da li je nekom pubertetu ili pati Rett sindroma, ali zato je vrlo važno komunicirati. Vrlo važno komunicirati, redovito komunicirati i zapravo sa svojim našima razgovarati. Znači, rekli smo da je inicijalno bila to samo trijada i onda se zapravo kao ženskog sporta i onda se proširila i zapravo je vidjelo da mogu biti svi obuhvaćeni i osim tog jednog poremećaja što se tiče menstruacije, osim samog poremećaja što se tiče gustoće kostiju, isto tako česte su svojim upravnim infekcijama, problema probavnog trakta, neredovita stolica boljevi, vrlo česte ozljede, problemi sa kardiovaskularnim sustavom, razdražljivost, agitiranost, nervoza itd. Ono što je isto tako se odražava i na sam sport, odnosno na samu sportsku izvedbu, vidi se pad snage i izdržljivosti, usporeni oporavak između treninga, usporeni oporavak između ozljeda, ozljede su česte, nerijetko ozbiljne, spominjali smo već ove stres frakture i pad je zapravo i motivacije i zadovoljstva sporta. Ono što je vidljivo bolje, to su radovi koji su objavili na tu temu, odnosno vidljivo je koje su sve posljedice dokazane uslijed tog Rett sindroma. U najvećem riziku zapravo opisuje se primarno možda nekakvi estetski sportovi, klizanje, gimnastika i tako dalje, međutim iz radova je vidljivo kako zapravo su svi sportaši u riziku, gdje god je jako velika kompetencija, gdje god su jako veliki pritisci, gdje god se recimo uspoređuje kilaža između sportaša i tako dalje, gdje god je bitna kilaža, pogotovo recimo boks, hrvanje i tako dalje, tu su vrlo česte i učestale pojave Rett sindroma. Recimo, ovo je jedan primjer iz prakse gdje je bila jedna mlada klizačica, ovo je malo restriktivno prehrane radi vitkosti, odnosno radi samo tog izgleda obzirom na sport kojom se bavila, krenuo je sa izostankom menstruacije, razvojanjem na reju, isto tako stres frakturu kostiju, uslijed osteoporoze, odnosno gubitka koštane mase i kad se to prepoznalo, očekivao je dugotrajni oporavak i naravno tek je povratak za zdravlje prehrambenim navikama to promijenio. S druge strane, evo imamo jedan primjer iz muškog sporta, veslača ovakve kategorije, koji se redovito radi, odnosno bio ekstremna dijeta prije natjecanja, imaju kroničan umor, niske razine testosterona, pad sportske izvedbe, česte infekcije, upravo je zapravo važnost i prepoznati na vrijeme taj sindrom i promijeniti možda pristup samom i trenažnom procesu i komunikaciji sa sportašem. Što se tiče ovog medicinskog segmenta, kad trener roditelj sam možda sportaš sumnja da ima taj Rett sindrom, u principu ide uvijek detaljna anamneza, fizički pregled, visina, težina, krvni tlak, puls, krvne pretrage i može se, ukoliko se sumnja, raditi i pretraga mjerenja gustoće kostiju, da se vidi ukoliko je već sportaš
liječenja, ono što je zapravo rekli smo da je to sami uzrok je taj nesrazmjer između unosa, dugoročnog unosa energije i potrošnje energije i onda se u principu glavni cilj liječenja je da se poveća energetska dostupnost, onaj energy availability o kojem smo razgovarali, i on se može povećati prije svega planiranom prehranom, odnosno samim unosom energije, ali isto tako i smanjenje intenziteta treninga i naravno psihološkom podrškom sportaša. Ovi sad ću slijedovi na engleskom je malo lakše, znači sad ovisno o riziku od razvoja tog Rett sindroma, isto tako postoji određene trenažne preporuke. Znači, ukoliko neko ima visok rizik, to je, ajmo reći, relativno hitno stanje, mora se prepoznati, mora se odmah tretirati, u principu takav sportaš ne bi se trebao niti natjecati, niti trenirati dok se ne oporavi, dok se ne provede određena psihološko savjetovanje, promjena prehrane, razgovor sa trenerom, roditeljima i samim sportašem. To je naravno ako se posumnja neko ima anoreksiju ili neki drugi poremećaj prehrane, ako imamo nekakvih drugih psiholoških ili fizioloških poremećaja ili bolesti koje bi mogle dovesti do smanjene dostupnosti energije, ako imamo nekakav nagli i veliki gubitak tjelesne težine koje bi zbog dehidracije mogla dovesti do hemodinamske nestabilnosti, što znači recimo pada tlaka, povećanog broja otkucaja ili tome slično, ili ako se vide nekakve abnormalnosti na EKG. Znači, to smo rekli, to je high risk, no start, dead light, dok se to ne poravi, odnosno dok timski liječnik ili psiholog ne da zeleno svjetlo za nastavljanje trenutne procesa. Ono bi trebalo biti oprezni, to je ako znači, imamo ili određeni gubitak tjelesne težine, koje su 5-10% u mjesec dana, ako imamo usporeni rast i razvoj, kao recimo u pubertetu ili adolescenata, ako imaju dugotrajni smanjeni dostupnost energije, ako se ima nekakve poremećaje u menstrualnom ciklusu ili u razinama hormona, i ako ima nekakve popet promjena na EKG-u ili u laboratorijskim izuzama. Ono što je niski rizik, odnosno zeleno svjetlo, bi treba zapravo porazgovarati, to je ako imamo gdje se može trenirati, to je ako imamo normalne zdrave prehrambene navike koje normalno funkcioniraju i imaju sportaši dovoljno energije koje su dostupne, ako su hormonalne i metaboličke funkcije normalne, ako je normalno znači rast i razvoj vezano uz sport, dob, spol i nastavljanje. I ako naravno zdravlje iskosakirati sustav, onda smo tu u zelenom i tu zapravo nema bojazni da se radi o Rett sindromu. Što se tiče prevencije, to je važno razgovarati sa sportašima o tome, o važnosti prehrane, da se energetski unos prilagodi potrošnji. Nerijetko se često i slažemo sa sportašima šta jesti, kako jesti, kada jesti, ne mogu samo slatko. Moja domaćica recimo na natjecanju redovito u poluvremenu, ali okej, to u poluvremenu se tolerira, ali onda dođu na večer u hotelu i onda samo karbonara, vrhnje, sir i tako dalje, bez nekih konkretnih energetskih zapravo nutrijenta. Kod sportašica bitno pratiti je i menstrualni ciklus i naravno važnost odmora i kvalitetnog sna. Dr. Bartjarević, koji je sad predsjednik medicinske komisije UEFA u Švicarskoj, on je bio moj mentor na specijalizaciji, isto tako je bio godina u reprezentaciji muškog nogometa liječnik. Kad su mi zapravo sportaši došli da im nešto nije u redu, on je uvijek pitao kako se spavao noćas i kako se osjećaš. To su bila dva najvažnija pitanja, a onda je išlo sve ostalo. Ono što je bitno kod liječenja Rettsa, to su zapravo da se radi o multidisciplinarnom timu, treba tu uključiti i liječnika i psihologa, po potrebi psihijatra i
naravno nutricionistu, svako ima svoju ulogu u liječenju tog sindroma. On liječnika koji radi prvenstveno procjenu rizika, ako se posumnja na Rett sindrom, i ove segmente organizacije medicinskih zbrinjavanja takvih sportaša, a naravno i liječnik je taj koji je odgovoran za procjenu return to play perioda, odnosno toku povratka sportaša na teren. Onaj nutricionist je taj koji zapravo predlaže promjenu prehrane, eventualno povećava dostupnost energije upravo kroz prehranu. Isto tako ne samo vrstu prehrane, nego i tajming prehrane, kad se preporuča određenu hranu jesti i voziti prije treninga, da se maksimalno doprave te rezerve. I naravno psihijatar ili psiholog da procijeni da li od tog razvoja Rett-a ima nekakvog podložećeg stanja koje možda treba razmotriti. Budete vidjeli kasnije ima jedan kratki film koji su pogledali zajedno. Često profesionalni sportaši izloženi pritiscima ne samo sportskih uspjeha, nego i svojeg izgleda. Vrlo često su žrtve neprimjerenih komentara koje pogotovo ako se desi nekako mlađe dobnim skupinama i tekako utječu kasnije na njih same, ali naravno i na prehranu i vrlo je često zapravo potrebno uključiti u psihologiju da se vidi da li ima problem nekakve anksioznosti, da li ima problem nekakvog događaja koji se desio ranije. Naravno, u timu su uključeni obavezno i treneri i fizioterapeuti, upravo radi intenzitetnog treninga da se prilagodi postojećem stanju i roditelji i obitelj za ovu jednu emotivnu podršku u liječenju. Dugo vremena zapravo, kako smo rekli, prvo to bilo trijada ženskih sportaša, to se kasnije proširilo. Relativno nedavno 2014. godine je Međunarodni olimpijski odbor prepoznao taj Rett sindrom kao jedan vrlo važan medicinski pojam u sportu i onda je razvijena i tako dalje i nastavila to ta treatment contract gdje zapravo se potpisuje pod navodnicima ugovor između liječnika, ekipe i sportaša gdje se određuju ciljevi koji se žele postići liječenjem. Obzirom da to nije slomljena noga koju treba sad zaliječiti, mobilizirati i rehabilitirati, nego se ipak radi jednom puno kompleksnijim. Ono što trener može učiniti je nekad nam je to teško kao liječnicima, a vjerujem i kao trenerima, da se nama sportaši, odnosno pacijenti otvore, da se može normalno razgovarati, bitno igrati odnos povjerenja, naravno imati individualizirani pristup sportašu, izbjegavati negativne komentare u škola, tjelesne težini, što je nažalost dosta uvriježeno, kad sam ja bio sportaš, onda su uvijek je ta trener komentirao, vjerujem da su sad da je situacija puno drugačija i naravno pravovremeno reagirati ako vidite da se nešto događa. Ja znam, evo, po našem iskustvu i suradnji, kad god se posumnjalo, uvijek se reagiralo i važno je kako god možda su neke stvari i dalje tabu tema, treba o tome razgovarati, prije svega radi zaštite sportaša. Što se tiče upravo te komunikacije sa sportašem, treba zapravo vrlo dobro uzeti anamnezu. Treneri su nama nekako na prvoj crti liječenja i na prvoj crti obrane i na prvoj crti komunikacije sa sportašima koji puno više provode vremena sa sportašima nego mi kao liječnici, ali zapravo sve su informacije itekako potrebne da se adekvatno pacijenta, odnosno sportaša izliječi. Bitno nam je recimo znati koliko pacijenti ima, odnosno sportaš tih stres fraktura, da li se one učestalo dešavaju, koliko učestalo, da li je često sportaš prehlađen, bolestan, koliko je treninga propustio neko radi tih bolesti ili prehlada, da li sportašice imaju redovite menstruacije ili se te menstruacije mameno u redu, znači da uopće nema menstruacije. Kod profesionalnih sportašica to je puno češće nego što se misli.
Da li su popustili sportaši u sportu, da li, recimo, tu konkretno u jednom trčanju, da li, ne znam, su mu sad rezultati daleko slabiji nego što su bili prije mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca i tako dalje. Kod muških sportaša često padne razina testosterona, samim time i libido, vide sa promjenom raspoloženja, skloni su biti depresivni, neraspoloženi, nemotivirani. Dakle, to su sve stvari koje su itekako bitne za primijetiti i signalizirati. Ako se posumnja, pa ispadne da se upao na hladno, to je daleko manje problem, odnosno nikakav, nego da se možda neke stvari zanemare. Ono što roditelji mogu učiniti isto tako promatrati prehrambene navike ponašanja djeteta, uočiti znakove umora, pada energije, surađivati s liječnicima i trenerima i ono što je bitno je da je zdravlje važno iz sportskih rezultata, iako isto znamo da su roditelji često oni koji su najagresivniji, da djeca što više igraju, mora zabijati ovoga golova, nema veze što je ozljeda. Ja znam, tu smo imali s reprezentacijom gostovanje i bio je jedan nogometaš u 19 reprezentacije. Znači, pisao smo imali nekakvu prijateljsku utakmicu tipa u srijedu i skrenuo je gležanje, sad gležanje je bilo ovakav, i vodili smo ga u bolnicu i dogovoreno je bio magnet za idući dan. Međutim, tada je došao kod njega, odveo ga u rodno mjesto, sada ne imenujem ti šta, i rekao nema šanse nikakav magnet, oni su dostavili prvenstvenu utakmicu sa svojom klubom i ja nisam mogu vjerovati, ali mali je stvarno bio u toj prvenstvenu utakmicu sa svojim klubom, jer evo roditelja uopće nije bilo briga da li od njega ste mogli udarno naštetiti karijeri. Ali nažalost, to su stvari koje vidimo, da se mimo bilo kakve savjeta i trenera i liječnika, ono spada da mi više brinemo za sportaše nego što se tiče, ono što smo pričali kod muških sportaša, simptomi su jednako ozbiljni, ali su puno manje možda vidljivi i jasniji. Pad razine testosterona je vidljiv, smanjen libido, ali i dalje vrlo važno govoriti o tome jer dugoročno itekako sindrom, odnosno TRS, može utjecati na muškarce. Ovo mi je interesantan, zapravo dva slajda povezana su. Vrlo često mi implementiramo nekakve metode i onda s tim metodama razvijemo strategiju i ta metoda su nam često zadnji korak u razvoju strategije i onda mislimo da sve funkcionira, ako imamo strategiju, uspješno smo ju implementirali, ali nažalost vrlo često to završi ovako. Sorry. Here. So what we said, the vision of the developers tend to be like this, the land in the culture, not effective and not well received. We have to change the culture as well, that health is as a priority over results. That it's very important to be well educated about, da je vrlo važno znači, govoriti o energetskoj ravnoteži i da je važno objasniti sportašima da su prvenstveno oni ti koji su odgovorni za svoje zdravlje. Da ako oni nisu odgovorni, ne može nitko to njihovu odgovornost nadomjestiti i da oni prvenstveno moraju riješiti o sebi. Isto tako potrebno je ukloniti razvoj oko menstrualnih problema. U 21. stoljeću govoriti o menstrualnoj menstruaciji nije nešto čega bi se trebalo sramiti, pogotovo ako nam to može ukazati na određene zdravstvene probleme. I prije svega građenje jednog pozitivnog okruženja, što kaže u vezi psychological safety ili psihološke sigurnosti i vi se može otvoreno o raznim temama razgovarati. Ono što je isto bitno reći, odnosno poručiti sportašima, da je hrana gorivo za sport, da je važno slušati svoje tijelo, da je izrazito važno komunicirati s nekim,
Da li je to roditelj, da li je to trener, da li je to liječnik, da li je to fizioterapeut, da li je to drugi sportaš koji će onda reći nešto treneru, roditelju, liječniku, fizioterapeutu i da je pravovremeno potražiti pomoć i razgovarati o simptomima isto tako jako važno. Zdravi sportaš je uspješan sportaš, a sportaši, nažalost, koji često ne misle na sebe, kratkoročno mogu biti uspješni, ali dugoročno to dobro ne zadrži. Isto tako što se tiče ključnih poruka za trenere i roditelje, sad smo naučili nešto o tom red sindromu, važno je znati ga prepoznati, važno je znati pravovremeno reagirati, važno je redovito educirati sportaše o prehrani i zdravlju. Zdravlje je dugoročni prioritet iznad kratkoročnih rezultata. Tako da to je stvarno nešto što moramo svi zajedno u sportu stremiti. Uvijek nam mora zdravlje sportaša i dobro sportaša biti na prvom mjestu i naravno poticati otvorenu komunikaciju i podršku. Sada se nemam zvuk. I'm just checking for sound. What do I need for sound? Pa pusti pa video. This is a true story. You will see it's a video about a very famous at the time US athlete that got into a Nike professional team. I was the fastest girl in America. I set many national records, and I was a straight A student. When I was 16, I got a call from Alberto Salazar at Nike. He was the world's most famous track coach, and he told me I was the most talented athlete he'd ever seen. During my freshman year of college, I moved out to train with him and his team full-time at Nike World Headquarters. It was a team of the fastest athletes in the world, and it was a dream come true. I joined Nike because I wanted to be the best female athlete ever. Instead, I was emotionally and physically abused by a system designed by Alberto and endorsed by Nike. This is what happened to me. When I first arrived, an all-male Nike staff became convinced that in order for me to get better, I had to become thinner, and thinner, and thinner. This Nike team was the top running program in the country. And yet we had no certified sports psychologist, there was no certified nutritionist. It was really just a bunch of people who were Alberto's friends. So when I went to anybody for help, they would always just tell me the same thing, and that was to listen to Alberto. Alberto was constantly trying to get me to lose weight. He created an arbitrary number of 114 pounds, and he would usually weigh me in front of my teammates and publicly shame me if I wasn't hitting weight. He wanted to give me birth control pills and diuretics to lose weight, the latter of which isn't allowed in track and field. I ran terrible during this time. It reached a point where I was on the starting line and I lost the race before I started because in my head, all I was thinking of was not the time I was trying to hit, but the number on the scale I saw earlier that day. It would be naive to not acknowledge the fact that weight is important in sports. It's like boxers need to maintain a certain weight, or everybody always ends up citing the math about how the thinner you are, the faster you're going to run because you have to carry less weight. But here's a biology lesson I learned the hard way. When young women are forced to push themselves beyond what they're capable of at their given age, they're at risk for developing REDS. Suddenly, you realize you've lost your period for a couple months, and then a couple months becomes a couple of years. In my case, it was a total of 3. And if you're not getting your period, you're not going to be able to have the necessary levels of estrogen to maintain strong bone health. And in my case, I broke 5 different bones. The New York Times Magazine published a story about how Alberto was training me and nurturing my talent. We weren't doing any of that. I felt
felt so scared, I felt so alone, and I felt so trapped. And I started to have suicidal thoughts. I started to cut myself. Some people saw me cutting myself, and nobody really did anything or said anything. So in 2015, I ran this race, and I didn't run super well. And afterwards, there was a thunderstorm going on. Half the track was under 110. Alberto yelled at me in front of everybody else at the meet. And he told me that I clearly gained 5 pounds before the race. It was also that night that I told Alberto and our sports psych that I was cutting myself, and they pretty much told me they just wanted to go to bed. And I think for me, that was my kick in the head where I was like, this system is sick. I think even for my parents in certain ways, once I finally vocalized to them, I mean, they were horrified. They bought me the first plane ride home. And they were like, get on that flight, get the hell out of there. I wasn't even trying to make the Olympics anymore. I was just trying to survive. So I made the painful choice and I quit the team. After a multi-year investigation, the U.S. Anti-Doping Agency has banned Alberto Salazar from the sport for 4 years. Nike will shut down the Oregon project. Nike CEO Mark Parker stepping down from the company in January of 2020. Those reforms are mostly a direct result of the doping scandal. They're not acknowledging the fact that there's a systemic crisis in women's sports and at Nike, in which young girls' bodies are being ruined by an emotionally and physically abusive system. That's what needs to change, and here's how we can do it. First, Nike needs to change. In track and field, Nike is all-powerful. They control the top coaches, athletes, races, even the governing body. You can't just fire a coach and eliminate a program and pretend the problem is solved. My worry is that Nike's merely going to rebrand the old program and put Alberto's old assistant coaches in charge. Secondly, we need more women in power. Part of me wonders if I had worked with more female psychologists, nutritionists, and even coaches, where I'd be today. I got caught in a system designed by and for men, which destroys the bodies of young girls. Rather than force young girls to fend for themselves, we have to protect them. I genuinely do have hope for the sport, and I plan to be running for many years to come. And so part of the reason I'm doing this now is I want to end this chapter, and I want to start a new one. Da, znači to je bilo, to je 2019. ako se ne varam je provedena istraga i onda je Savez zapravo zabranjeno nedoživotno bavljenje trenerskim poslom. Znači zaključak je, mislim radi se stvarno o nekad i često ovakvim potresnim stvarima, bitno je o tome raspravljati, razgovarati da bi na vrijeme neke stvari prepoznali. Bitnost je podizati svijest, edukaciju, bitno je uspostaviti jasnu komunikaciju sa sportašima, iskrenu i s jednim povjerenjem. Naravno, potaknuti i podržavati rano prepoznavanje liječenje, pratiti opterećenje, pratiti zdravlje sportaša, poticati dovoljan oporavak, ne žuriti da se vrati što ranije na teren, provoditi učinkovite programe prevencije poremećaja prehrane, općenito razgovarati o prehrambenim navikama i tako dalje, isto napraviti i stvoriti jednu zdravu sportsku kulturu. I zapravo kod tog Rett sindroma upravo je važno pravovremeno prepoznavanje i problema i krenuti i u liječenje, a naravno i kako je moguće prije svega u prevenciju da bi se
smanjujete dugotrajne i odnosno dakle dugoročne posljedice tog Rett sindroma. To je od mene.